Welcome to Impact TV's Health Link. Impact TV ki Health Link yang piri pakwai puna mapu adong ki host Bidyarani Thingujam na taram na okchari. Ngasigi Health Link ki hiram akoina laukachari ba hiram ase piles nungsangi matangdani. Hiram asigi matangda akoida kupna takpina ba lengsinduna laibiri ba expert ase Dr. Devendra Khairakpam, consultant surgeon, Shija Hospitals and Research Institute Langol gini. Doctor bu akoi studio da taram na okchari. Ahan mamangtada akoina doctor da lakjaningi ba wahang ase ngasigi akoina laukachari ba hiram asima piles sai base karino haibedo kitang sugaina takpiyo. Piles sai si akoina anal canal gi maya sida leiba koi vascular structure e tong sing dilator ga leiba e tong sing ni aduni piles sai si duga akoina makhada masi kari dagi haurapno ma masi piles si sabchana piles sai ba na si yamna ariba anaba makhanna mani thainagi akoi any culture da piles ki wari si akoina adum thengnai akoi Greek ki thainagi wari da su thengnai dai Babylonian singida piles ki maram da adum moina treatment makhan da piles si chapchana sina piles thokpani haibadi akoi chapchana di khangbudi leite adubu piles si gi thorakna ba maram haidare risk factor kharadi akoina adum khanabaya singi manungda akoi gi khong hambada am kanna sangba mi khara lay khong hambada adum khabar ama paraga adum pham lay ki ba mi group song lay di adagi cha thakpasida akoi gi fiber si walakpa weight hengalakpa adai khara mana hereditary so hai adagi kuina sum phamba gi thabak tauba profession khar su lay ri si singje adagi angang mama na angang miro laga angang si chawkhalakpa matamda piles tawbagi chang si hangatli aduga koi puk manungda SIT se ising tungchil leiba puk manungda apomba chawbo leiba adagi kuina adum hanjin lok an khuba aidi book ki pressure ji hanjin wangkhatpa leiba mi sing da pile tawbagi chang si mayam dagi hen hele aina aduni koi gi piles ki orakpagi maram sing khara hairagadi Ada doctor na hojik pan biki ba ina hangjaning ba mana akoi hereditary su oi haiba ma hereditary kadai fawba possible oi ge haiba sabchana sigi jin sina thokpani khopani haibidi khangmadi nate adu ba koina si so dum sam percentage khara da di sabchana di khangna te adu hereditary oi na dum hai adu ga pa se karam ba chahi kang to karam ba age pa si ayam mana sahi nifumanga dagin humanga fausida yam common oi adu bu sigi mamang da so dum sahi nifumanga mamang da su piles na ba ya da banate adu ga sahi humanga gi matung da su piles na adu sahi yam khala ingin na bai chang so sum hengal ei maram di akoi gi khong hampam sida leiri ba ngasai gi vessel blood aina vascular structure sing support si walakpa na maram oi duna khong hamba da strain tawda nantharakpa adagi sokpa sinasing basi tawraga sumpal si tawe dubu khwaidai common oi ba chahi matang haigadi chahi nifumanga dagina chahi humphumanga fausini aduga angang gi kanglup tadi masi angang gi kanglup angang yamna nauringai dadi pile si kya na gande asu pile help structure sidi adum mama poknung dagi adum yaur ba structure ni koi hemorrhoid el kachan hai koina adubu masi angang oringai dadi angang pi ingai dadi yam kanna pile si na gande aduga angang oringai da khong ha ba i yaw basi de am matamda atai maram maroina koina khwaidai common oina thengnai si polyp rectal polyp hai sidai am boy gele duga angang pi ingai dadi amna common oina dinade aduga koi ki piles ki symptoms se magi symptoms si piles ki symptoms si koina mi khuding mangna khong hambada nungai taba thunda nungai taba khuding ma koina piles ina lo diagnose tawi adubu tasengna piles na ba simba symptom haibisi koina piles ki maroi ba symptom di khong hambada T5 e yaw basini masi koina pura bright red oina fresh oina yawni aduga kanam khara dadi pura koi gi syringe kapthok tawna dum ka pa yawi natrana khong hamra ko da tap taba drop taba haidare natraga na khong hamba gi sengdok pada akoi gi tissue paper gumba khangde adu thek paklakpa ade akoi na khong ham lo ga yem ga na kumot si da ngachang ngang na hekta leramba si khwai de na dana tawu si pal si maro symptom ni ade khara hoina advance hoira ga di akoi gi khong hambam ji irritation tawba anal irritation ade hygiene the problem lakpa chot lawba ade sida complication atai la agana yam kana na ba ade prolapse torokpa khong hambada thorakpa aduga yam kana na ba sinasing basi piles ki symptom sing ne duga khoi ki piles se makhan
खाइदोक्रा खाइदोगदी अखोइन फाइल सी अखोइना अनि थोना येंगे मागी लेफम की मतुंगिना लोअर रेक्टम अखोइगी मनुंग द लेबा रेक्टम गी मखा थंग सरुक सिदगी थोरप पाइल सिना अखोइन इंटरनल हेमोरॉइड है मनुंग द लेबा पाइल सिना अदगी मपान दा खोंग हम्फम मैं सिदा अदुम लेबा उनसाना लाइनिंग लाइन तोरग लेबा सिना अखोइन एक्सटर्नल हेमोरॉइड है अदुब अनि सि पुन्ना सो अदुम लेबा यावे सिना अखोइन इंटरनल एक्सटर्नल हेमोरॉइड है अदुम हाय अदुगा मागी कॉम्प्लिकेशन से करी करी लाक कॉम्प्लिकेशन से आई नंगा साइज हाइजे खिबा मागी कॉम्प्लिकेशन से मरोइना ngasai e thokpada anemia na tauba anemia haidi e wat pagi laina narakpa masigum basi ekhoi chawkhat pa tai country da di am common oidrabani aseng bai di adubu akoi gi Manipur India gum country da di pa si dum matam chana layeng daba e thoga dum chronically dum e thola leraga som da sor ba hon ngam tragan da lak pasing chu yaw daba na te aduga e wat pa si akoi na masi thon yamna toina di thon draga sumasi akoi swai da di amna maru oiba complication amu oiri e wat pai laina na hanbe anemia se adagi pile sida akoi e chain basi phamjin khiba akoina thrombose tawba kawai thrombose tawraga yamna na ba mapan gi pile sta tawraga na external thrombose hemorrhoid che masi yamna ba adugumba condition am thole adagi manungi sida tawraga internal hemorrhoid china mu prolapse tawraga thrombose tawraga yamna raga ulcer ga tawba फंबा यादबा सिना चिंग कॉम्प्लिकेशन दुम थोले याम नुंगाई जे डॉक्टर मखा ताब कोइना लाक्चनिंग बसे मागी लायंग बगी प्रोसेस मोंग मतौसी ट्रीटमेंट ऑप्शन से करी करी लेबगे ट्रीटमेंट ऑप्शन से लाक्ट्रिंग दाइना ग्रेडिंग गी मरम दा खतंग हाइजेनिंग मरम दी ग्रेड की मतुंगिना कोइना ट्रीटमेंट चूज तौबदा हेल्प तोय पाल से कोइना ग्रेड मरी थोना खाइदोए ग्रेड 1 हाय ग्रेड 1 हाइसिना ब्लीडिंग दंग तौबा अदुगा खोंग हामबदा काइमता थोरकपा पुमथोपा खोपदि लेतबा ग्रेड 2 हाइसिना खोंग हामबदा दि पुमथोलकपा अदुगा मसा मतुमदा दुम चंगजगिबा स्ट्रेन तवगाना मसा लोइरगान होरेन मसा मतुमदा अखोइना इंखटपा सपोर्ट यावदना दुम मसा मतुमदा दुम चंगजिन जगिबा सिना ग्रेड 2 हाय ग्रेड 3 दा तौरिसिना खोंग हामबदा थोरए अदुगा होरेन लोइरगान दा मु खुदना डिजिटल रिडक्शन हाइदि खुदना मु इंजिनबदा का लेबा सिना अखोइना ग्रेड 3 हाय ग्रेड 4 हाइसिना थोरअगा दुम लेख्रबा इंखटपा यादना सिना ग्रेड 4 नि अदु अखोइना ट्रीटमेंट की ऑप्शन से येंगांदा ग्रेड 1 2 सिदे अखोइना आम मेडिकल ट्रीटमेंट अदे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेडिकल ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अदे नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट सिना दुम आया मतमदा अदुम सक्सेसफुल होय ग्रेड 1 सिदी ब्लीडिंग तौबा नत्रग असिदी अखोइना आया मतमदा ऑपरेशन तौबगी सु दरकार लेते आया मतमदा अदुगा मोइदी हिदाक लांथक मखन में हिदाक में आम लई को कोई फ्लेबो भेनोटोनिक कायना कोई भेन की टोन से फगत हनबा अदगी अखोई की डाइटरी हैबिट से ओंथोगा फाइबर याम चारगा खोंग हम बजी चांग ना हनबा यामना स्ट्रेन तौदना होनबा अदे इसिंग याम थकपीबा मोइन हाइसे याम द्रबदा इसिंग ग्लास तरुक तगी न निपान फाउदी नोमदा थाओइना हाय से पाल सि तौदना बगी पायोइना असीना चिंगबसी तौरगा ग्रेड 1 2 दी फानी दो ग्रेड 2 दा सुम हेंजिल अगन अखोइना इंजेक्शन स्क्लेरोथेरापी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आतनी हाई मैम जे इंजेक्शन का स्क्लेरोजिन नत्रगन बेंडिंग तौबा अदे अखोइना इंफ्रारेड कोगुलेशन IRC है मसीना चिंगबसी तौरगा ग्रेड 1 2 अदे अर्ली ग्रेड 3 भाव जे अखोइना मतम द ऑपरेशन तौदना ट्रीटमेंट सि तौई अदुगा नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट दा मतम दा अखोइना बेंडिंग गुमा तौबसिदा अराउंड 80% दी सक्सेसफुल ओइनी अदे इंजेक्शन का मगसो अदुम सिमिलर 70-80% अदुम सक्सेसफुली ट्रीट तौबे याय अदु ग्रेड 1 दे आइना ngसा जो हाना स्वाइ जखिबा इचम चम ना मागी डाइटरी हैबिट होंदोकपा अदगी लेट्रिन चटपगी हैबिट सी खरा सेमदोकपा चाबा थकपा खरा चेक्सिनबा अदुगा इचम चम हिदाक चारगा अदुम आयामना ट्रीटमेंट से अदुम तौई अदु ग्रेड 3 4 ग्रेड 3 सुम याम कन्न चावना इंखटबदा का लेर पछिदी आया मतम दा खोइन सर्जिकल प्रोसीड्यूर मा आम मतम दा का ले सर्जिकल प्रोसीड्यूर से खोइन मखन मयाम अम ले पंजरबदा मखन नोइ पल्लबदा खोइन पाल से पूरा लौथोखिबा सिबा खोइन हेमोरॉइडेक्टोमी है सिना ख्वाइदगी अरिबा सर्जिकल ट्रीटमेंट ने अदा हेमोरॉइडेक्टोमी तौबसिदा खोइन वुन अम लेबा अदैदि खरा नाबा पेशेंट हेक नाबा याम नाय हैना कंप्लेन तौबा पोस्ट ऑपरेटिव पेरता मसीदगी अखोइना नादनबा उपाय सुम थिरकपदगी अखोइना हौजिकती स्टेपलर सिनरगा
tauba sibo akoin stapler hemorrhoidopexy hai masi akoin hemorrhoid lokthokpa nate lower rectum sida stapler gi matengna mikosa si khara lokthoga pile si mafam sana chingkhala thambi khiba aduga magi chenchilakpa i sing du khara thingjin ba si stapler hemorrhoidopexy hai masi tawraga masina so akoi ngasa hemorrhoidectomy dagi na ba si yamna hanthai na si masu develop tarakpani ade hauji atai hairaga de akoina doppler aise akoi doppler ultrasound gi matengna bile sida chensil leiba iu tong sing identify tawraga masi thingjin na ba honna ba masi akoina doppler guided hemorrhoidal artery ligation hai masi akoina so yam toina akoi gi hospital so yam toin tawba procedure amani masi na yam matam da grade 2 ga 3 ga da ayamba tawgalle masi gi keno sina grade 4 ga yaukhagadi amana either ngasai gi stapler hemorrhoidopexy natraga hemorrhoidectomy hai si tawbada kale grade 3 grade 4 yaroga yamna mapan da thok lairaba sing sidi ade amu khwaidai kona anauba thorakpada laser gi matengna akoina piles si gi treatment tawba laser hemorrhoidoplasty hai masina chingba si moi sina laser hemorrhoidoplasty adai doppler guided hemorrhoidal artery ligation adai stapler hemorrhoidopexy sing sina akoina na ba si hanthana haidi patient postoperative period ta na ba si hanthana ba akoina puthora ba treatment option sing haida duga makata ko da koin lak chani se akoigi mirola binu pemana pile tawba taragadi mana kamaina kobab tawgadoino haibadu sukhang salin mane miro aina ngasai jo haije khibeduni mirola ba nupi singda angang sina chawkhala kan sida maram ani thokna dagi pile si tawgali number 1 dana ngasai gi magi angang sina igi ichen venous pressure pi ba haitare koigi venous drainage sida ichen si heart lung singkhalak ba i sida igi utong sida pressure pi bidagi ama ade aman hormonal changes akoi gi angang mirolaga angang si chawkhalakan sida nupi sida hormonal changes ma amam thoi adu na maram oiraga hormonal changes na maram oiraga vein jing adu masana dilate tawba ani sinani adu masi matam sida di ayamana akoina chaba thakpada khara checksin biba haidi mana masing yam chaba ising yam thakpa yaringe constipation tahondana ba si akoi honna ba machangi aduga ising asabada fajan akoina sizbat hai ising asaba tap khangde khudeng amda lauraga yamna di poktaba aduda 10-15 minutes khara dum phamba aduni aduga chamchamba molom nadana ba molom sing sinaba ya aduga hidak si mirolaba nupi sing de akoina hidak thaba matam da su yamna section bibam sangi akoina hida am hekta moida prescribe tawba nungaiti adu aduga doctor makata rapasida khoigi doctor na supan bi grade 1 ga 2 ga di khoigi eating habits semdokpa de di khitang magi tawgadaba mung ma taw kitang semjal themdo oga kitang checkselaga hai aduga akoina pile se hek yumda kitang henjalakpa oidar ga di hospital ama doctor ma akoina consult tawjadringai da yumda tawjagadaba mi common people amana tawba ya ba home remedy se sesu laibra lairaga di kari no haibsu aina ngasai jo haije khebetuni piles ki treatment si ariba matam dagi manipur gi history da su akoina hansing na haibada piles ki treatment ma ama takpi hansing na akoina sum tajabada piles ki treatment ma ang manung da adum akoi gi any leaf una khudam moina haibada nong lai sang mana hai moina ko adu da foot laga phamba sis bat tawba asimi am ji takpi ra me adu aina cham na aduga treatment si mayam ama lay adu wa koina cham na tawba yabada ngasai ina sahana haije ba ising asabada thum khara hamaga phamba saba thakpada khara checksin biba cham na saba mana masing yam chaba fruits kumba si yam chaba kanai adu ising yam thakpa aduga khong hamba si yaringai chang naina hona ba khong hamba da yaringai yam kana strain tawdana hona ba adagi khong hamningaga hek kuina khangjin bidaba asina chingba mayam sini adubu akoina piles hairaga akoina khong hamba aidi aina sohan sai jagre thundana ba nungai taba khuding piles ne na dum mayam sine hekta diagnose tawe dum ahan everybody auda aina hygienic bedi piles si akoina adumaina oiraga su khong hamba da i yaw si piles na taba atai maram mayam amasule khudam oina habada yamna serious oiba cancer gumba thirin gi cancer rectal cancer anal cancer moi mayam si su leibanina matam chana maroina aina hygienic med surgeon amada oina chumna gi doctor na su akoina hek mi mala kanda
khong ham bada i yaur ha gan the examine taw ji hangoi ba doctor sing na phau da ko aduna surgeon ama da fajana hospital da chatlaga fajana consult tawraga fajana examine tawraga masi ate anaba serious oiba leite na khangdok pa si yam maruwai maram de akoina pass ne lening de somda rectal cancer du tawraga yamna advance oiraga de treatment si irei leirak ta ba de yamna wa ba prognosis si sum sonjilak pa tawgini aduna aina hajaning badi surgeon ama fajana tana biraga matam chana diagnose tawba aduga sahi nifu gi mathakta leiba mioi sing dadi maroina amuka su rectal cancer adagi atai serious oiba anaba sing si khangdokna ba endoscopic procedure khudam oina haibda sigmoidoscopy gumba adai colonoscopy gumba tawba si su darkar lerak pa yaiba maram de aina ngasai ju haijakre khong hambadagi i yawba khuding mak pass na nati mayam na di pass ne na adum laithokpa aduga kona di cancer oiraga advanced stage la aga di treatment du magi prognosis tu sum sochilakani aduna matam chana doctor singh fajana surgeon maruina surgeon namaga fajan tanaraga fajana muktang ikai bu thadoga muktang examine tahon badaka lay aduga fajana diagnose taw badaka lay aduga aina ngasai jo haijakip duni icham cham na piles tu oiragadi treatment du yamna tawdana so dum akoi gi chaba thakpa khara checksin ba aduga icham chamba hida khara charaga dum treatment taw ya ba pot ne ba aduma haijaning hai yam nungai je doctor makha ta ba khoina khangjaning ba kaya masu leizari matang sigi oina di commercial break am lojage impact tv ki healing pu meeting ta tum laibi break ki matung da mayam bu amuka hanna tarab nok chari ngasigi khoina lokachari ba hiramase Pals ki matang dani hiramasi ki matang da lengsin biriba expert na Dr. Devendra Khwairakpam, consultant surgeon, Shija Hospitals and Research Institute ni. Dr. da khoina makhata bada lakchani ba wahang ase pals ki matang sida miyam na yamna toina hangbira pa wahang se khoi ge frequently asked questions hai tare sija kari thengna bi bage doctor mane pals ki matang da khoina yam toina khoi da consultation gi lakpa aduga khoina operation tawse hena suggest tawba matam sida mayam na khwai dagi toina hangba question hairga di khoina pals operation tawragadi yam dangerous oibra adagi amu hanjin tawi suba phate haiba sima phatabra haiba sima yam toina hang adubu akoina palsi aina hanu saijakre akoina always operation tawse haiba nate adubu magi grade tu gi matungina tangai phadragadi adai complication ate yauragadi operation tawbasi tangai phade magi treatment gi damakta aduga treatment tawra matung da palsi ya matum da phabai changse adum yam wangi akoina hemorrhoidectomy hai akoina treatment si palsi lokthoga kakthallaga taw treatment hemorrhoidectomy si tawraganda amu magi lifetime pals tawrapai chang si mi chama mu tawrakanda less than 5% da amu recurrence tawrapai yai aduga ina ngasai han haijakiba atai treatment singchina na danaba magi na ba si hanthana ponarakpasida recurrence haidare amu hana tawrapai chance kaite hengali aduba adu se am wang manate sama gumba tawrakanda tara gumba less than 10% hai moina pa aduni adagi amana palsi operation tawruraga cancer ole na haibase ta palsi operation tawroi ki maramdi masi tawraga cancer ole haibase yam toina akhoida adum lai khudingi dum hai adu bain hygienic badi palsi cancer olakpadi natte akhoina treatment hana tawrami bidu palsi cancer onde palsi si akhoi gi pre cancerous condition natte adagi aduna cancer oirami si cancer oina diagnose tawraga doctor aduna treat tawkhibane ba sengbagidi aduda moigi laikai gi atai kharana di khangdamnina cancer ole yama gidi pals ki operation tawraga ina hekta mayam na dum sandokpi bewani aina haijaning si pals sai cancer onde pals sai si cancer pre cancerous condition natte adagi kanam khana pals si mahik na thoanbra aduga koina toilet share tawbuda launagadra haibasi adum hangdaba nate adu ain hygienic badi pals si mahik na thoan manate aduna toilet share tawbuda mi amadagi amada pals ki anaba launaroi aduna ina thamjaning si aduna kana umba even na koi gi Manipur da su mai basing karina so dum pals ki treatment si homeopathy khang ma am su tawri adu kana umba kharana di pals si mahik na on mane haidana treatment si makhan mahik tu sina bane na akoi sathi raba chemical sing kapsin badagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ anal canal rectum ꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯐꯥꯠꯂꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯍꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯜꯁꯤ ꯃꯍꯤꯛꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯍꯤꯛ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯃꯍꯤꯛ ꯍꯥꯠꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯍꯤꯛ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗꯕꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯜꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯈꯕꯔꯗꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯄ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ट्रीटमेंट मखन मखन तवे अदुगा यारक्त्रगांदा लाकपनेबा अखोइदा अमुक लाइसिना अदुना ngसाइगी यामना अमुक चाउथोक चाउग्रनी पासतु एडवांस स्टेज दा लैख्रगांदादि ट्रीटमेंट दुसु मागी रिजल्ट दुसु फजरक्तबा हाइतारे अदुना अदै ट्रीटमेंट सि मखन मखन ngसाइगी नंबर 4 सि रेक्टम दा हापसिलगा फनी हाइबगी ट्रीटमेंट भा अदु मयाम सि मखन मखन जि ट्राई तौर येंगे ऑपरेशन तौनिंगदबदगी अदुनि हौजिक पाइल्स की प्रॉब्लम्स अरानबा कांसेप्ट दा सुम चलगा नंबर 4 हापसिन बा खैनी हापसिन बा अदगी मई न फाउदा मई असाबदा फमनबा अदु तौबदगी काथेकपा अदु भा लायेंगा फरमगदबदो तोंगानबा कंडीशन अमा ओनदिबा कोंगानबा कंडीशन अमा अदु तौरगांददि अखोइदसु हाइदि ट्रीटमेंट सि यामना लुसिलकपा अमा ओहनबा सि अखोइ थेंगदबना याम नुंगाइजे डॉक्टर मखा ताबदा अखोइ खंजनिंगसे प्रिवेंशन की मतंगदसे मागी चाबा ईटिंग हैबिट्स प्रिवेंशन सि याम मरुओइ मरमदि आइना ngसा हाइजखिबदुनि पाइल्स सि चपचाना कोसिमा ना थोअमने हाइबनते मरम मामा लै अदुना अखोइना ख्वाइदगी मरु ओइरिसि प्रिवेंशन की दमक्तदि अखोइना मना मसिंग याम चाबा हाइदि फाइबर याम यावबा अखोइगी फ्रूट्स गुम्बा अदगी सलाद गुम्बा वेजिटेबल्स याम चाबा अदे इसिंग सि चांग नाइना यामना थकपा मही की सरुक से अल्कोहल नतबनि को आइना मही हाइजरिसि अदुना मसी नोमदा ग्लास तरुक तैना निपान फाव दि यामद्रबदा थओ हाइ अदै दरकार लेरगना फाइबर सि सप्लीमेंट तौबा अदा फाइबर सि सप्लीमेंट तौरगसु इसिंग सि मतिक चाना थक्त्रगदि अमु कन्स्टिपेशन अमु तहल्ले अदै ग्यास इन फॉर्म तहल्ले अदुना इसिंग सि चांग नाइना फजना थकपीबा फाइबर सु वाटहंदबा फाइबर सि यामगान अखोइना स्टूल की बल्क से फजन फॉर्म तौबा अदु ओइतारगदि कन्स्टिपेशन तौदबा खोंग हामबसि चांग नाइहनबा असिना चिंगबसि याम मरु ओइ अदै दरकार लेरगना अखोइना फाइबर सप्लीमेंटेशन तौबा अदगी यारिङै खोंग हामबदा याम संबिदन होनबा अदुगा लेट्रिन दे याम कुइना फम्बगी हैबिट सि थादोकन होनबा खबर अम पायरगा अदुम फमगा अदुम लैबगी हैबिट सि थादोकन होनबा अदगी अखोइगी मसा नोइबसिंगना अदुम एक्सरसाइज फजन तौरगा वेट सि फजन कंट्रोल तौनो होनबा हाइबा मैम सिना अखोइगी पायर्स तगी गाथोकनबा उपायनि अदुगा डॉक्टर ममांग सुपन बिरे अखोइगी लायेंग ओना तैना चथबा अदुगा मतांग चाना निंगथीना लायेंग हौदबा सिसिना पायल्स तगी ओइरकपा याबा लैना खितंग मचंग ओइना मियामना अखोइगी जनरल कॉमन पीपल ना सु खंगजा हौनबा अदुगा मचंग ओइना लैना करी करी ओइरकपा याबगे हाइबदु सु खंगजानि मरु ओइना मोइना ट्रीटमेंट सि लाना तौबसिदा अतै कॉम्प्लिकेशन हाइदारे को मतम मफमदुदा अखोइगी इन्फेक्शन तौबा अल्सर तौबा मरम हाइदि मोइना याम साथी हिदा कुम कापसिन बगुम सु एक तौरगा तौबा अदगी करीनो खंगदबा ट्रीटमेंट हाइदि हिदाक सि पंपी पंथादा थाजिनबा हाइदि मोइना सेमिमने हाइना तौरगा को अखोइना अखोइगी एलोपैथिक की ट्रीटमेंट दे अखोइना डोज अदगी चपचाना सि करी यावरि नोइसि चपचाना खंगगा ट्रीटमेंट तौबनी अदुगा मोइनादि मना मसिंग दे सेमिमने हाइसिदा करी करी मना मसिंग यावरि नो करी करी न मागी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नो हाइबसि फजना खंगदमनिना अदुदगी थोरकपा याबा लिवर सोकप खंगदे हाइदि अखोइना हर्बल मेडिसिन मयाम अमदगी सो अखोइना लिवर दा करी दफो सोकपा किडनी फेल होरकपा सिमबसि तौदबा नतेबा अदुना सिमबा हिदाक सिंगजि ऑलवेज अखोइना सेक्शन बिबा फै अदुगा फजना ज्ञान ताना फजना मसिगी मरमदा नॉलेज लेबा डॉक्टर सिंग फजना तानबना अखोइगी तुंगी ओइना अमदि खुदक्की ओइनासु ख्वाइदगी हेना फैयेना खल्ले अदुगा पाइल्स ची अखोइ आइना ngसाइसु हाइजखरे ऑपरेशन ऑलवेज तौसे हाइगदौबो नते डॉक्टर सिंगसु डॉक्टर सिंगसु दु मागी ग्रेड तुइ मतुंगिना हिदाक तौरगा दुम ट्रीटमेंट तौगनी अदुना यामना कन्ना किबिनिङाइसु ओइदे डॉक्टर सिंग ऑपरेशन ऑलवेज तौरकनी तौरसेना हाइगदौबो नते मागी मखा ताबदों लाक्चनिंगसिना लैरे पाइल्स लैरे नारे खंगगदी अखोइना अवॉइड तौगदब चिंजा
चिंजाक मत ओरे चिंजाक सीमा चारगा कैसु अदुगुम्बदी कैसु लैब नते अदुब या मतमदा अखोइदा मी पासना मी सिंग लाकांदा सांगा थाव याम चारगा अदे मोरोक याम चारगा नुंगाइतेन हाइबा असिगुम्बा डाइट सिंगसिदी खरा एवॉइड तौबिबा अदुगा मरुओइनादी मना मसिंग याम चाबिबा इसिंग याम थकबिबा अदुना हेन मरुओइ अदुगा सीमा चाबा सुया याद्रे सीमा चारगदी पास तौगनी हाइबाबुदी कैसु लैब नते दुगा अखोइगी होजिकी मणिपुर की ओइना लैरिबा अखोइगी नाबगी मसिंग से अतै स्टेट सिंगा येंगनाबदा सिगी से कमाइना करी करम फिबम दा करम एप्रोक्सीमेटली कया करम एप्रोक्सीमेटली अखोइना पासना बा मिसी चपचाना खंगदोक पसिंग नमदे नमद्रिबै मरम से अइना ngasai जो हाइजख्रिदुनि ngasai gi मी खरमना इकाय हंगोइबदगी मोय हाइदोकते ट्रीटमेंट तौदे अदै मी खरमना मागी मागी अदुम माइबदा डॉक्टर दा सोजुम चटनकी अदुब अखोइना पृथ्वी को इना अदुम एनी वेयर अदुम पृथ्वी को येंगबदा मी अमगी पुंसीदा अदुम पाल से अदुम तरोपै चांस से ओबम वांगे एनी टाइम ऑफ कैनो सिदा अराउंड 66% ऑफ पॉपुलेशन से मागी लाइफ टाइम द पाल से अदुम नारपगी कंडीशन से अदुम लैगनी है around 60% 50-60% de dum nangni haibadi yamna common oiba anaba ama oiba aduna suni ngai treatment ju makan makan yamna leirami si aduga mafam du chadam ni na hek ikai hangoiba adugumbadagi haidokta adai kona amu yamna advance oraganda tangai fadraganda adagi aina ngai jo ajagiba पास सगे सुम ई थोक थोक एनीमिया का तरोगा हार्ट का फेलोर अगर लापसु यावदब नतेबा ngasai ई सी पुबंग मक्तबदगी ई दियाबो ऑक्सीजन सी मागी सी पुबंग मक्तबदगी हार्ट फेलोर पा एनीमिया ब्लड हीमोग्लोबिन गाजी 3-4 दगा लाप यावे दु सिम्बा मैम सी अखोय मणिपुर गुम्बा अदे इंडिया गुम्बा कंट्री दा याम थेंगनी दो साउखटपा कंट्री ददी सिम्बा सिटी थेंगनद्रे होय अदो डॉक्टर मतम सु लोइसले अखोयना अरोइबदा हाइजेनिंग से अखोयगी डॉक्टर ने सुफिजिक पनबीरे मफम चादबनिना मियामने इकाई हंगोइना हाइदोक्तबसु कयामने अदुना मियामसना खितंग अवेयर ओइनानबा हेन अवेयर ओइनानबा डॉक्टर ना ngasi अखोइगी प्रोग्राम सिगी खुथांग सिदा मेसेज अमा पिबियो मियाम अदुना आइना ngasai जो हाइजरी दुनि ngasai पास सैसी थुंदना ब खुदिंगमक पास नते नंबर 1 दा अदुगा मसिदा ई थोप खुदिंगमक से पास नते अदुना अते मरु ओइबा यामना खुदोंग थिनिंगा ओइबा अनाबा लेते हाइबदु मतम चाना लायंग थोपीरगा फजना डायग्नोस तौबीरगदी ट्रीटमेंट दु आइदि कैंसर ओइ मगसु ngaliंगे दे ट्रीटमेंट तहौरगदी मागी आउटकम से याम खेननी अदुना एनी प्रॉब्लम लाक मतम चाना मदुगी ज्ञान फजना लेबा सर्जन खंगदेदा डॉक्टर सिंह मतम चाना तानबा हाइबसे याम तंगाई फदेन हाइजनी याम नगाइजे डॉक्टर ना खै स्टूडियो दा लेंबिरक्तना पास के मतंगदा खंजिनबदा कानागदबा हिरम कयाम ताकपीबगी नमक्ता थागतचे मतंग असिदा इम्पैक्ट टीवी की हेलिंग लोइसिनजरे अदोंगी होस्ट बिद्यारानी थिंगुजमना पुंगनमक्तगी काइननबा याथंगनिजरी पिनबिरसी।